Anar malakan yam kana dialakon tin bar wanya lingwa seme kan online TV channel biya kamal anda manduni chankwas nyak an wala bayenung lare tijididne lare kon lingwa seme bana rwacha ka kwi South Sudan do badana we ka jan yam riktin kona lat ka rodien do badana chamale shagapel ka je kiemen yarmal kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit ban jeling ka jalerame kan konon yami jiram jidit gorjen wojen deri Nuer online TV channel deri je support deri shonkel ka je ko gorje ban wojen deri je nyaga nasin ko ken chu je projen bi subscribe ka Nuer online YouTube channel men ban lingwa same shamal chwaja tan kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit kabon kia party SPLA kan kwadang ro tika kukume makelamo party dien bakel dundo chao muni jeno neme SPLA-IG kan SPLM-IO ala in opposition alo jan party makelamo na kan party kan kada shit ka gwase dane tika ka party ken wal ka jan kon Dr. Machar wi ka party namo ka kor gwase dane shewa mene kim yadi bo aram kel ka party ba shit kamen Dr. John Garngrama Biur aram kel ka party medane kan yire kan jen antama ka jan gwasa me kon ngajen o te ka tan wani shu gwajelong no ka gwaze dan shu kuma ne dangro kuma Dr. Machar kana kuma kim yadi shu kana mat pinyano bimal beta wano no an Malaysia tan be ka kor ko reti ditalong kana mali tla tanka kaba ka wonyo ko madaka ke la yai kiro de ngo bimal beten wano ano ke bimal beten ka be kirme yadi broda wonyo ko me nganya je no be je ngany che gorno bimal beten yom ya ngaje no chi gwal dan de mal de je ko implement lo de mal derben gwad mo be mal be jo deka an mal cherun dang de chakanang ti tela mal no rundang diech tishiwa ditela mal melat gatin no ne ko gwade dan ci korme je to ko je koron kinan dang ro wi de wel diok no tenare kure wi ka South Sudan tela mal me tainka no to ka ron kinan dang ro wel diok wona ka ron kinan dang ro wel bakel tela mal me shatain ke kanaro den ling karam danen lugmal ba chacho ngaj ba wiñ mona no e kirmi yadi gwade dan e chamal jata nge koron kina dangro dwal bakele dan no me ci Dr. Machar che wore which ka juba ke 2016 an gwado ma shimal che let ci mal cha gwa lo chanok wude chwa gor no bajo nak badi de kele baje nak badi shu yen ko je ne dan e gor kirmi yadi de but kana workout ka do bi dan gor kirmi yadi da and when mo shu kirmi yadi should the Dr. Machar chogo yan match ataka kel neka presidential palace namo 2016 ronkin dangre wal bakale jene dane to kriya ko makaja chu Dr. Machar chu len chu amala den chu len ta en 2018 akajen 2018 me shamal ja ta en je no chi kon ngaje no shamal chu ho niam tana ko ba transitional government ba jalat and all that alo let see magwa do not take care me yadi take a plan do din material ka ko ngeje medan chimale dan e chono no dere yar ke 2016 je nyoko me jega kan plan kan succeed kan Dr. Machar kan jannak no che joini jarara lo che kan Dr. Riek Machar challenge ngwa kore dan so che kim yadi de gujeno ngwana bata ka plan do din yen Dr. Riek Machar che ti dial che ke yarantama Dr. Riek Machar tade which ka juba ka kor gwade dane shamal chaja tan ka ron kin dang redwal badek ngai kon dialte kon te lalat kere which ka juba no Dr. Riek Machar tade re which ka juba che sheng la ramlor sheng alo jen ram cha yen na ten yen dwel yen kwa o re male la lar no male che gwa ko che o dawit but men let kirma yadi de nyo de jengo Dr. Riek Machar chaje yen duno chaja ko led jentami ta 2016 edan no duno tel dom dong dere dich Dr. Riek Machar dere je dakaje ki dere ne dial konditin dere ka real kodor ki dere ki influence de kan kirm yadi de kan shu join so tel away
run yala ti goro duo batela duo mujega plan ka diala wala number fail ba wala na machabu ka kwade no ngai kon diala la ne diala ka roi ni shanga no Dr. Machar tere wiki jupo mo jen rami cha yene jen kwao murai ran kien yan keji ko tele peace implementation malat ke nyok tele malba mi mugwa mo woni amba ko en goten content de ni Dr. Machar ten la ka wia mark kuma kin mi yadi logo jen o tiada ke no nyok yar ka winne ten content la citizen pala Dr. Machar tidiala ti eno de maldar bin geje tele duom de maldar bin geje cha Dr. Machar be cha jako jen ko tege tere ka damane tela Nuer ka do mishari ale ka misha plan ko guru jeno ba bonde ki part de ba je yarte rambi la gor ka ci ker mi yadi te succeed la tok mi kon bi kon kodi kene di ale kon lede ken ci godi no tama ci Nuer yori nda ko rodien ci Nuer ci rodien nok ci tel kam no ken ya denaten kon no kan yoten kam ko yo Kiir no che tegnaten kon long ta go jeno bu Nuer bu ken galade kam so daga mo yo to no she party dung SPLM-IO no che chama yed alo china chi kan long wanten ka plan mishari aleka en yende re wi ke juba she mi don kuni dial ga ka je ko ngai je no dera happen ne tam ko ramtere jitare karwade teram shungan kel ma um do dien goike no antama me cha Dr. Machar cha je yeno jetel ngasano ngalong re wicha kajuba kam nenten konti la bon kirma yadit kana bon Dr. Machar alo chengat jetel antam right kona tel mishala ngat en go bi malba woni amba ngode not yet chenka Dr. Machar cha je kulun ba kaji kirma yadit chetin diale konte shala do bare ale ka misha bula tel do bi malba ben geje kirma yadit chamal le shatan je yar male chatani ga tedde koron kin dangre duwal badek na me jojo long you know je dobe de ishni de ga mat ke je yar you know dobe dane chala do ba ngot ba kariale keje shit ke permanent constitution and de je tuk de unified force de je mat je kirma yadi che lokanu ba kume mijidit ba je form ke ba je yale ka shit ke dobe dane che kana tan ken Dr. Machar ke je ngot bele je benye japin jamal chupel ko jeni chi Dr. Machar telbom so na me mi let kirma yadi de no now under growing pressure from citizens and the international community both sides have agreed to a new peace deal according to official sources. The agreement include formation of unified national army with 6 months, immediate release of all political prisoners, a fresh power sharing deal involving SPLM-IO and other opposition group, preparation for the national election in 2026. So the reality kete jare no de na de rin ma de no de jalat gwat kel de political prisoner ne ko ya yen de luin no de power sharing de la chekata da na te jana walbat kon ta ma cha power sharing cha ja bando na Kiir ma yadi right so goru je o te reality de la let no so ti keten kontin ten jakamal ko che bilet re which ka South Sudan ko Kiir ma yadi che mal che look already antam right corner African Union IGAD United Nations che kan no no de mal darben but Kiir jaten che right ne to che ja gorno be jeling ne diaten konti gorgi jano de South Sudan der te mal che Kiir ma yadi che mal mo che look no de jatan shengna men tam gore dub dialan ko der shabda kalat ke je che bol mel che la kwanya la vice president che la nyokal kwanya la first deputy chairman ka kuma de la kuma SPLM ngode tina go ko do brande mal der ben ke je dobe dane she plan ko kor pen dang diok ki ngwan you know president dang wan che gorno der ne dial tin tere we ka South Sudan de ga jago ba goreje der ne tin kon la ku kuma SPLM-IO de ka tiat kan dial che me tanin che ka tiat ne ka yo ko cha Dr. Machar cha bile gor chen ki Dr. Machar che bararbo che Dr. Machar che tung weekend ko che ne ka che ka joj so na me keleu a plan mit pink Kiir ma yadit ajan jodana gode nywa yekel nywa ka kanite ko ken biata kamal bye bye